Bingo! Bingo! Wah, teman-teman, di sini ada Atuk, Kak Ros, Adit, Opa, dan Bang Jaru. Wow, keren. Tapi mereka tidak mempunyai kepala, teman-teman. Oh no! Kepalanya terpisah, teman-teman. Mari kita pasangkan kepala mereka, teman-teman. Let's go. Mari kita pasang kepala si Adit dulu, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala si Adit sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala Kak Ros, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala Kak Ros sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala Opa, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala Opa sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang kita pasang kepala Bang Jarwo, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala Bang Jarwo sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Coba sekarang yang terakhir kita pasangkan kepala Atuk, teman-teman. Let's go. Wah, teman-teman, kepala Atuk sudah terpasang, teman-teman. Wow, keren. Kepalanya sudah terpasang semua, teman-teman. Wow, keren. Kita pamit dulu ya. Dadah.